A subra de sa Sardigna, condizioni de che l'unui lucunis claridas. A trettos in sas horas prus frittas, fosquias o névidas. Ventos débiles o moderados occidentales, fortes in sas bucas de Bonifacio e in sas costas de Sagadura. Mares meda movidos. Temperaturas mínimas in aumento liseru. Casteddu doi. Tatari deghe. Nugoro 9. Aristanis deghe. Temperaturas massimas in aumento liseru. Casteddu 20. Tatari bindighi. Nugoro 14. Aristanis seghi.